Ketenat kakoi kakia ka sarkar jala kum kajing persyang man pinbit pinbiang bat banpej banum dan kibsya ino habai day bat kalat ajing irap ling baka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS kalong begitu ki bom sempat register ladi hapok MHIS kila ban register hakapor bakile cha sumar kumbacu pentip kibla pendrung kertang ladi nakabenta ban yok bah jing irap bai sumar nak MHIS card hadu mentau senam arajar arpuwei kilong tang 1.4% kat ba kidon bon belai kilong yeng ki bompat pendrung kertang haba crunch kilat pathai khubor menteri ketenat kakoi kakia ka sarkar jila uba el hek ulong ba ka sarkar kanum eno ikito ki ba 4 register bat kila ban register hang tu hi lani ka spot registration ban yo jingirap nak MHIS Shusho loong ki balej sumar kila ban phone chako office MHIS kabdan laim kra lani ban phone yu haba kidon kami ke jingirap ban pendrung kertang yaladi hang tu hi ya ong ya gitu ki pai baru kumener gadang ko ga kes ka ba ki phone janga ki ong bangim ngimdan ke MHIS card tambah ngilafa ya i bahing nyungki siapa betani balik sumar ngawat keslai kata let ong iki bahing jongki lada dan kini gejenge kila bandit ban register spot registration yo ke MHIS hakari udah singi be village on la hospitalization hakatu ga singi ada fimdan gakka report register ka MHIS office ka register constantly hang tuhi instantly ka register hang tuhi daga benda banyo registration po MHIS dengan ong iki pai ba baro lada kumno agi di singi naga daw ke jingbun kam naga daw jong kanu ga jing tagalong briu man briu mlap yang berpipar register ya ka MHIS ka pak ai ke jingirap ke bubun la ka benda gitu ke biyo ya ka ni ke jingpang la ni ke general ailment ru ti kila lada ke electric hospital ke jongki hakadu hospital lada ke government hospital ke private hospital ru instantly hakatu ke hospital kila ban register